U sklopu svojih vizualnih istraživanja prošlosti, dramatičnih istorijskih događaja i vlastitih iskustava, Perica Donkov, slikar iz Niša i profesor na Fakultetu umetnosti u ovom gradu, otisnuo se u zanimljiv umetnički projekat. Polazište mu je bila soba 12 Niškog logora, gde je nastala ideja o bekstvu logoraša 12. februara 1942. godine. Nakon nekoliko poseta ovom mestu stradanja, nastao je triptih nazvan Fuga. Izložba je premijerno prikazana na 3 mesta. Ovo je premijerno četvrto, da kažem tako. Osnovni naziv izložbe je Fuga. Fuga na latinskom znači bekstvo. Inspiracija je soba 12 logora, Niškog logora. To je jedno od centralnih opštih mesta istorijskih novije istorije grada Niša. Logor nacistički Crveni krst, gde je streljano preko 7.000, mislim, zatvoreno, pa kasnije streljano na bubnjeno 7.000 ljudi. A bekstvo iz logora je organizovano iz te sobe 12. 1942. godine je bilo prvo bekstvo logoraša u okupiranoj Evropi. U tom logoru koji smo vaš sugrađanin Milena Nedeljković i ja posećivali pre 2 godine, jedno 2 meseca, ubijajući te utiske i fotografišući to, što nije ni malo lako, jer to je jezivo mesto memorije. Zidovi odišu nekakvim stravičnim stvarima, čak i bukvalno imate zapise na zidovima koji su jeziva svedočanstva o nekakvim ljudskim sudbinama. Tako da sam ja tu osnovnu inspiraciju sobe 12 kao rekonstrukciju napravio u Beogradskoj galeriji grafičkog kolektiva. Ova izložba liči na drugu izložbu koja je iste nedelje otvorena u Galeriji 73 u Beogradu, sa ovim znakovima koji, kao što je i fuga u muzičkom smislu ponavljanje jednog muzičkog malog elementa sa promenama, tako i ovaj element se ponavlja na više slika, težići i u tom sadejstvu jedan do drugog. To izgleda kao neka vrsta paradoksalne igre, odnosno igre nečega što hoće da prevaziđe svoj format, odnosno da promeni svoje mesto. I treći deo te izložbe je bio baš u sobi 12 Niškog logora. Slike Perice Donkova, rađene akrilikom, na kojima jedan geometrijski znak simbolizuje samog umetnika koji traži izlaz iz beznađa prošlosti, dopunjene su i zvučnim zapisom koji je dizajnirao Miljan Nedeljković, asistent na Fakultetu umetnosti u Nišu. Taj muzički kolaž, odnosno kolaž zvukova, se sastoji od zvukova, on je više slojen u značenju, vi sami pronađite ta značenja, neka su očigledna, neka su skrivena, skrivena su možda ona na početku, to su zvukovi prirode i zvukovi električnog transformatora, to su zvukovi koji su me kao malog strašno plašili i tu se javlja u kontinuitetu u raznim modusima Oda radosti Beethovenova, po meni najlepši zvuk koji je čovek ikada stvorio. Perica Donkov je, kako ocenjuju likovni kritičari, jedan od najznačajnijih savremenih srpskih slikara. Njegove radove iz ciklusa Fuga možete pogledati u Galeriji Centra za kulturu Gradac do 27. novembra.